Dobrodošli na U sebi. Nastavljamo serijal o partnerskim odnosima i pričamo o konfliktima i o tome kako oni, ako ih dobro vodimo, mogu da unaprede vezu. Na početku veze sve izgleda lako. To je faza zaljubljenosti kada mozak doslovno preplavljuju hormoni, a partnera gledamo kroz ružičaste naočare. Razlike ne primećujemo ili nam deluju simpatično. Konflikti skoro da ne postoje, jer želja za bliskošću briše sve što bi moglo da nas razdvoji. Ali kako zaljubljenost prirodno bledi, počinjemo da uviđamo realnost. Partner nije naš ideal, već stvarna osoba sa sopstvenim potrebama, navikama i granicama. Tada na površinu izlaze prve tenzije i neslaganja. I tu mnogi pogrešno pomisle da nešto nije u redu sa vezom. A zapravo je to sasvim prirodan znak da odnos prelazi iz idealizacije u dublju, realniju povezanost. Kada u vezi dođe do prvih sukoba, lako je uplašiti se i pomisliti da ljubav slabi. Ali psihologija nas uči drugačije. Konflikti nisu znak kraja, već znak da veza postaje stvarna. U fazi zaljubljenosti trudimo se da sakrijemo sve što bi moglo da zasmeta. Tek kada osjetimo određenu sigurnost, usuđujemo se da pokažemo svoje potrebe, ranjivosti i granice. Zato su prvi konflikti važan trenutak u svakoj vezi. Oni znače da partneri izlaze iz idealizacije i počinju da se sreću kao dvoje različitih ljudi koji pokušavaju da grade zajednički život. U tom smislu konflikt nije prijetnja, već poziv na dublju bliskost. U trenutku sukoba često deluje kao da postoje samo dve strane, moje i tvoje, ali konflikt može da postane zajednički prostor u kojem oboje otkrivamo šta nam je važno. Ako razgovor ne vodimo kao borbu, već kao priliku da se upoznamo, i najteže neslaganje može da produbi vezu. Konflikt nas tera da se otkrijemo, da kažemo šta nas boli, šta nam je potrebno i čega se plašimo. Kada partner uspe da nas zaista čuje, osjećamo se viđeno i prihvaćeno, a kada mi uspemo da čujemo partnera, gradimo most razumevanja. Da bi konflikt postao prilika za bliskost, važno je kako ga vodimo. Evo nekoliko ključnih koraka. Govori o sebi, a ne o partneru. Umesto ti nikad ne obraćaš pažnju, reci ja se osjećam usamljeno kada nemaš vremena za mene. Slušaj da bi razumela, a ne da bi odgovorila. Ponovite jedno drugom ono što ste čuli i ne prelazite na sledeću temu pre nego što ste sigurni da ste se razumeli. Ako emocije postanu prejake, uzmite vreme da se smirite. To nije beg, već briga o odnosu. I tražite rješenje, a ne pobedu. Konflikt nije bitka u kojoj neko mora da izgubi, a neko da pobedi, već razgovor u kojem obe strane mogu da dobiju ono što im je potrebno. Konflikt nije znak da nešto nije u redu sa vašom vezom, već poziv da se bolje upoznate i otkrijete šta vam je važno. Ako ih vodite sa poštovanjem i spremnošću da čujete jedno drugo, konflikti mogu da vas bliže više nego bilo koji romantični trenutak. Prava ljubav ne znači da sukoba nema, već da kroz njih rastemo zajedno.